Torej, dober večer oziroma dober dan še, glede na to, da je dan še zunaj. Lepo pozdravljeni v naši sredi. Pozdravljam tudi avtorja knjige No, kaj pa fojbe, doktorja Erika Gobetija. Žal nam je danes zjutraj sporočil drugi referent, poročevalec Jernej Šček, da je zbolel in da ne more priti. Tako da bo tale okrogla miza ali naša debata malo okrnjena. Žal mi je zlasti zaradi tega, ker bi on predstavil stališča zamejskih Slovencev oziroma tudi kot poznavalec Italije tudi širše v Italiji. Lahko pa vam povem, da bo v eni od naslednjih sobotnih prilog izšel njegov intervju z Erikom Gobetijem, tako da boste lahko pa tam mogoče kaj več zvedeli tudi za Jernejeva stališča. Pogovor bo tekel tako, da bo v uvodu avtor predstavil svoje knjigo, svoje poglede v italijanščini. Imate na stolih prevod v slovenščino. Nadaljevali bomo pa tako, da bo avtor odgovarjal v srbščini, hrvaščini, srbohrvaščini oziroma v jugoslovanščini, rečemo. Bo vam pa z gospodom Necom Slukanom pa pomagala, če slovenščine ne bo kaj razumel glede vprašanj ali pa tudi, če mu bo zmanjkalo besed pri odgovorih. Tako da bi najprej samo par besed povedala še o avtorju. On je rojen leta 1972 doma iz Torina, se pa že praktično vse strokovno, znanstveno življenje ukvarja s problematiko Jugoslavije oziroma Balkana, jugoslovansko-italijanskih odnosov, zlasti s poudarkom na drugi svetovni vojni, ne pa samo tej, ampak tudi pri širjenju vedenja o zgodovini Balkana oziroma jugovzhodne Evrope v Italiji, vse od sarajevskega atentata prve svetovne vojne naprej. Poleg te knjige E allora le foibe, ki je v Italiji dosegla zelo velik odmev. Bilo je več ponatisov, quanti c'erano le edizioni? 9 ponatisov in pa seveda je sprožila glede na tematiko in glede na način, kako avtor govori o tej problematiki oziroma jo povzema po dosežkih tudi drugih zgodovinarjev, seveda zelo burne odmeve tako na levici kot zlasti na desnici. Omenila bi samo še njegova glavna dela, njegove 4 monografije. Prva, ki je šla leta 2001, je Dittatore per caso, to se pravi diktator, slučajni diktator. L'occupazione allegra Italiani in Jugoslavia 41-43 leta 2007, Alleati del nemico, l'occupazione italiana in Jugoslavia leta 2013 in pa eno zelo pomembno delo, s katero je razširil vedenje v Italiji o tem, da je pa zelo veliko število bivših italijanskih vojakov, ki jih je kapitulacija zatekla na ozemlju zlasti Črne gore, tudi Dalmacije, manj Slovenije, prestopilo v partizanske vojske in ta knjiga nosi naslov La resistenza dimenticata, partigiani italiani in Montenegro, ta je šla pa leta 2018. Prav pred parimi dnevi pa je šla njegova zadnja knjiga, to je pa I carnefici del Duce, to se pravi Dučejevi krvniki, ubijalci, kjer opisuje zločine italijanskega okupatorja na ozemlju Jugoslavije in pa
Libije in v bistvu na okupiranih, od Italije okupiranih ozemljih. Tako toliko za uvod, zdaj pa bi besedo dala kar Eriku. Midva se bova tikala, ker sva dolgoletna kolega. In, tako da izvoli. Dobar dan. Buongiorno e grazie per l'invito. Vi chiedo subito scusa perché parlo un po' di serbo-croato ma non conosco lo sloveno e quindi il mio intervento è stato tradotto dalla professoressa Nevenka Trocha e voglio ringraziare la professoressa Trocha anche per aver creduto in questo libro e per averlo tradotto in sloveno. Sono molto contento della traduzione di questo libro e della possibilità di presentarlo a Ljubljana. Penso che possa almeno in parte contribuire a migliorare i rapporti tra i nostri paesi e i nostri popoli. Spero che possa essere utile per riportare anche in Slovenia il dibattito storico sulla Seconda Guerra Mondiale alla realtà dei fatti, per liberarlo dalle strumentalizzazioni politiche che hanno caratterizzato i decenni passati anche qui. Probabilmente già sapete che 20 anni fa in Italia è stata istituita una giornata memoriale, il giorno del ricordo, il 10 febbraio, per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo. In pratica la classe politica italiana ha deciso di celebrare gli italiani uccisi dagli jugoslavi durante la Seconda Guerra Mondiale nelle zone di confine e la migrazione di circa 300.000 persone alla fine della guerra. Ma l'ha fatto in maniera inaccettabile storicamente e pericoloso politicamente. Per questo ho deciso di scrivere questo libro. Primo, per ragioni professionali. Mi occupo da 25 anni di storia della Seconda Guerra Mondiale e dei rapporti fra italiani e jugoslavi nel Novecento. Mi sono subito reso conto che il modo in cui questa vicenda storica viene raccontata in Italia è parziale e sbagliato. Parziale perché si commemorano solo le vittime uccise dagli jugoslavi, ma senza ricordare le violenze del regime fascista contro gli jugoslavi, i crimini di guerra commessi dall'esercito italiano e addirittura i crimini nazisti. Lo dice lo stesso testo della legge, che invita a celebrare le vittime delle foibe, non le vittime delle violenze sul confine, dimenticando quindi tutto quello che è successo prima e durante quelle uccisioni. Ma il modo in cui la vicenda viene celebrata in Italia è anche sbagliato storicamente, perché queste uccisioni vengono rappresentate come un tentativo di genocidio degli italiani, definito spesso la nostra Shoah, motivato da ragioni nazionaliste, un presunto espansionismo jugoslavo, e razziste, una presunta predisposizione dei popoli slavi alla violenza. L'esodo di una parte della popolazione dopo la guerra sarebbe il risultato di una pulizia etnica, condotta dalle forze jugoslave con l'obiettivo di espellere gli italiani da quei territori di confine. Tutto ciò viene costantemente ripetuto all'opinione pubblica dai politici, dai mass media, dai film realizzati su questo tema e addirittura dai presidenti della Repubblica. Oggi questo scenario è dominante nell'immaginario collettivo, ma è essenzialmente falso. I risultati della ricerca storica dicono infatti una cosa diversa. Tutte le ricostruzioni storiche sottolineano le diverse identità nazionali presenti in quel territorio e l'identità cosmopolita di città come Trieste e Rijeka all'epoca. Tutti gli storici includono le uccisioni delle foibe nella stagione di violenza inaugurata dal nazionalismo italiano in seguito all'annessione all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale e poi al fascismo. L'episodio che simbolicamente inaugura quell'epoca di morte è l'incendio del Narodni Dom di Trieste nel luglio del 1920, 23 anni prima delle prime foibe. Poi ovviamente c'è l'oppressione nazionale contro sloveni e croati, l'italianizzazione forzata, i 4 martiri di Basovizza e infine l'invasione della Jugoslavia e i terribili crimini di guerra commessi dall'esercito italiano anche in questi territori di confine, rastrellamenti, fucilazioni, campi di concentramento. Le violenze che avvengono in Istria nel settembre del 1943
sono la conseguenza dell'odio accumulato da quelle popolazioni nei 20 anni precedenti e non colpiscono tutti gli italiani, ma l'elite economica e politica del potere fascista. Le uccisioni che avvengono a fine guerra, nel 1945, fanno parte della resa dei conti che avviene in tutta Europa e che colpisce i collaborazionisti, ovvero coloro che hanno combattuto dalla parte dei nazisti fino alla fine della guerra, a prescindere dalla nazionalità: domobranci sloveni, ustaša croati e fascisti italiani. Umanamente possiamo sentirci vicini a quelle vittime, morte dopo la fine della guerra, ma politicamente e storicamente non possiamo dimenticare che avevano combattuto dalla parte dei nazisti, avevano contribuito alle stragi contro la popolazione, alle torture dei prigionieri, alla Shoah. Stavano dalla parte sbagliata della storia, non perché hanno perso, ma perché erano dalla parte di un'ideologia criminale che sterminava intere categorie umane, disabili, omosessuali, oppositori politici e interi popoli, ebrei, rom, slavi. Quelle persone non sono state uccise a fine guerra per la loro nazionalità, ma perché erano schierati dalla parte del nazismo. Tra l'altro anche i partigiani appartenevano a tutte le nazionalità. In Italia migliaia di jugoslavi hanno lottato nella nostra resistenza. In Jugoslavia circa 30.000 italiani hanno combattuto con i partigiani jugoslavi e circa 10.000 sono morti in quella lotta, il doppio delle vittime delle foibe. Le foibe non sono state quindi uno sterminio anti-italiano, ma un episodio di lotta politica e militare che arriva alla fine della guerra scatenata da fascisti e nazisti. E l'esodo non è la conseguenza di quella violenza, ma della sconfitta dell'Italia, della vittoria jugoslava e dello spostamento del confine, che ha lasciato, come è ovvio in un territorio di frontiera, decine di migliaia di italiani in Jugoslavia e decine di migliaia di sloveni e croati in Italia. Tutto questo è ben noto a voi e anche agli storici italiani. Era noto anche ai leader politici, perché negli anni 90 ha lavorato per quasi 10 anni in una commissione storica mista italo-slovena, di cui faceva parte anche la professoressa Trocha, che era giunta a queste stesse conclusioni. Ma quel testo in Italia non è mai stato reso pubblico e il Parlamento italiano ha scelto di approvare la legge sul giorno del ricordo, pochi anni dopo, nel 2004, e di raccontare questa storia in maniera parziale e distorta, pur avendo a disposizione i dati storici reali. Perché? Questo è il secondo motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro. L'uso politico di questa storia in Italia è vergognoso, non solo perché è basato sul falso storico, ma anche perché ha obiettivi sbagliati e pericolosi. L'obiettivo politico è nazionalista, ma in pratica anche filofascista. In sostanza si accusano i partigiani jugoslavi, animati dall'ideologia comunista, dimenticando che la violenza è stata portata in quei territori dai fascisti e condotta ancora più evidentemente dai nazisti, e dimenticando che questi avevano davvero l'intento di sterminare interi popoli, mentre i partigiani hanno solo reagito, certo violentemente, a un'aggressione subita. Così i fascisti vengono presentati come vittime, ma anche come eroici difensori dei confini italiani. Inoltre si accusano i popoli jugoslavi di aver condotto una campagna di sterminio contro gli italiani, dimenticando la vera campagna di cancellazione dell'identità slovena e croata condotta dagli italiani. Infine si accusa la Jugoslavia di aver annesso territori definiti italiani da sempre, dimenticando di dire che non erano solo italiani e che sono stati persi perché l'Italia ha invaso la Jugoslavia e ha perso la guerra. Tutto ciò ha lo scopo di condannare il comunismo, ma anche la resistenza in generale, presentata come immotivatamente violenta e con obiettivi dittatoriali. Dimenticare le violenze fasciste e naziste ha l'effetto di rappresentare quelle ideologie come innocenti. Inoltre si ribadisce un mito nazionalista, usando stereotipi razzisti
e suscitando un nuovo odio contro i popoli sloveno e croato. Questo è particolarmente grave perché vuol dire creare i presupposti di uno scontro nel cuore dell'Europa contro due paesi appartenenti all'Unione Europea. In chiusura, ci tengo a sottolineare che questo libro non rappresenta una novità storiografica. È un libro divulgativo che riassume e spiega in maniera sintetica e chiara i risultati condivisi dalla comunità degli storici. Per questo vorrei ringraziare tutti gli storici che mi hanno preceduto, le ricerche precedenti, tra cui quelle condotte dalla professoressa Troja, che sono state fondamentali per questo lavoro. Questo è un libro scritto per un pubblico italiano medio, non esperto, ma neanche del tutto vittima della propaganda. Sono però contento che questo libro sia stato tradotto anche in sloveno, perché credo che possa offrire anche ai lettori sloveni una ricostruzione chiara e attendibile dei fatti, e perché mostra fino a dove può giungere la mistificazione della storia e il suo uso propagandistico. Sono infatti convinto che anche qui la storia della Seconda Guerra Mondiale sia stata usata politicamente, prima in epoca jugoslava, con l'intento di sottolineare l'unità dei popoli jugoslavi contro gli invasori e i loro collaboratori. Oggi per condannare tutti coloro che avrebbero operato contro l'unità della nazione slovena, fascisti italiani, nazisti tedeschi e anche comunisti jugoslavi. È una mia sensazione, forse superficiale, ma naturalmente mi farebbe piacere discutere con voi di questo e avere una vostra opinione. Vi ringrazio ancora dell'invito e della scelta di tradurre il mio libro. Io ho sempre operato nel mio lavoro in una prospettiva di pace e fratellanza fra i popoli, mostrando chi e come ha operato per portare odio e violenza nel mondo e chi invece ha lottato per porre fine a quelle logiche. Nei miei libri precedenti ho scritto dell'invasione e dell'occupazione della Jugoslavia da parte dell'esercito fascista, ma anche della scelta di tanti italiani di collaborare alla resistenza jugoslava dopo la capitolazione, per liberare questa parte d'Europa dal nazismo. Oggi posso annunciare che fra 4 giorni uscirà in Italia un mio nuovo libro sui crimini commessi dall'Italia fascista contro altri popoli, in Libia, Etiopia, Albania, Francia, Grecia, Unione Sovietica e Jugoslavia. Sono convinto che ogni paese deve riconoscere gli sbagli compiuti nel passato. L'Italia deve assumersi la responsabilità delle violenze compiute in nome di un modello politico che non può e non deve essere il nostro di oggi. Solo condannando con chiarezza quei crimini commessi prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia può pretendere rispetto per le proprie vittime, uccise alla fine di quella guerra. Non c'è un altro modo. La modalità scelta oggi sul tema delle foibe e dell'esodo è semplicemente razzista e nazionalista. È inaccettabile politicamente e anche moralmente, oltre che dal punto di vista storico. Grazie. Hvala lepa, Erik. Kot je avtor pravkar rekel, no, ta knjiga je že izšla, ne čez 4 dni, ampak je tukaj. Je glede te problematike bilo opravljenih zelo veliko že raziskav, zelo verodostojnih na eni in na drugi strani meje. In vse te raziskave so tudi temelj te knjige. Poleg tega je v Italiji šlo kar veliko del, ki so nažalost dobile malo manjši odmev v javnosti, kar dosti velikega pa med zgodovinarji oziroma drugo strokovno javnostjo. Nekatere od teh smo tudi prevedli v slovenščino in so izšle pri založbi Sofia. Najprej knjiga Karla Spartaka Capogreka leta 2005-2006, Fašistična taborišča, v katerih podrobno popisuje vse vrste internacije, konfinacije
tako za Italijane kot tujce in seveda tudi taborišča za Jugoslovane. Naslednja je zelo pomembna, ki je tudi na nek način temelj mogoče ali pa začetek razumevanja tega, zakaj je v Italiji mogoče tako propagandistično govoriti o Italijanih kot samo žrtvah, o Italijanih, dobrih ljudeh in tako naprej, ker njihovi fašistični zločinci in vojni zločinci niso bili kaznovani. To je zelo podrobno opisal Davide Conti v tej knjigi, ki je tudi šla leta 2014 pri Sofiji, italijanski vojni zločinci, obtožbe, procesi in nekaznovanje po drugi svetovni vojni, kjer zelo dobro in plastično opiše tudi igro zahodnih zaveznikov, zlasti Amerike, pri tem, da do kaznovanja teh italijanskih vojnih zločinov ni prišlo in posledično seveda do razširitve teh mitov, o katerih sem prej govorila. Naslednja, zadnja od teh je pa knjiga Marije Antonete Moro Vse duše mojega telesa. To je pa knjiga aktivistke, partizanke italijanske, ki je sodelovala s slovenskimi partizani, kasneje pa v odporniškem gibanju v Furlanski nižini. Njena hči je že po smrti našla njene takratne medvojne zapiske, nekako njene utrinke iz tega življenja in jih je objavila skupaj z nekaj strokovnimi razpravami. Tako da je tudi ta knjiga zelo vredna prebiranja. Zdaj pa, če bi nadaljevala o fojbah. Fojbe so dobile tako v Italiji kot tudi med slovenskimi in južnoslovanskimi zgodovinarji v bistvu nek pojem, to je izraz, ki nekako pokriva celoto tega dogajanja po tem, ko je jugoslovanska armada osvobodila in zasedla Julijsko krajino in pa tudi Furlanijo, Beneško Slovenijo in tam aretirala ljudi, jih potem nekaj usmrtila in nekaj odpeljala v ujetniška taborišča oziroma v zapore in se potem ti niso vrnili. To se pravi, fojbe niso samo, ko govorimo o teh številkah, to niso številke tistih, ki so bili ubiti in vrženi v ta brezna oziroma na Bazovici v rudniški jašek, ampak je s tem pojmom pokrito celotno to dogajanje v tem povojnem času na območju Julijske krajine, zlasti so do teh aretacij in deportacij prihajalo v Trstu in Gorici. Zdaj, avtor ima nekaj zelo zanimivih poglavij v knjigi, kjer se tudi pokaže nekak proces tega dogajanja povojnega, kako je pravzaprav od tega, da se o fojbah praktično razen dejansko pri sorodnikih ali bližnjih samih pogrešanih oziroma na samem ozemlju ob meji med Jugoslavijo in Italijo, zakaj širše ni prišlo do širšega vedenja, in to poglavje imenuje kot zarota molka. Tu zelo plastično pokaže, kako so pravzaprav na italijanski strani igrali to igro oziroma to sodelovali v tej zaroti molka, tako levica, tako komunisti, da ne bi bilo treba odpirati vprašanj odnosa italijanske partije do priključitve Trsta k Italiji, da ne bi bilo treba odpirati vprašanj teh povojnih likvidacij na območju Italije, po drugi strani pa seveda desnica, da se ni govorilo ravno o tem, kar sem prej govorila, o teh italijanskih vojnih zločincih in o kaznovanju vojnih zločinov. In ta zarota molka je nekako se prekrivala vse do
Po drugi strani pa seveda Jugoslavija, o tem tudi se ni javno govorilo, razen seveda tudi samo na ozkem območju na Primorskem, se tega pojma nismo poznali, če lahko tako rečemo, in Jugoslavija je seveda ves čas igrala, če boste vi odpirali ta vprašanja, bomo mi odprli vprašanje kaznovanja vojnih zločincev in izročitve vojnih zločincev, seznam katerih so poslali Združenim narodom že hitro, takoj po vojni bomo zahtevali izročitev teh vojnih zločincev. In to je bila na eni strani dvojna igra med italijansko levico in desnico in na drugi strani dvojna igra med Italijo in Jugoslavijo, da so se ta vprašanja nekako pokrila, prekrila, da so mirovala in so seveda izbruhnila potem, ko pride konec Jugoslavije in ko Italija odpre ta vprašanja. Zdaj, sama zaostritev je pa prihajala postopoma oziroma to naraščanje tega propagandnega izrabljanja je prihajalo postopoma. V prvi fazi smo mogoče tudi mi, ki smo delovali v tej komisiji slovensko-italijanski, mislili, da bomo z razjasnitvijo vsega tega dogajanja zadevo pomirili, dejansko se je pa samo še razplantela. In zdaj bi avtorja vprašala, če mi lahko pove, kakšni so bili razlogi, da pripeljejo do te na eni strani do te pozabe in na drugi strani do tega slavljanja. Do pozabe, kot tudi on piše, tega, da so po vojni bili izgnani ne samo istrski Italijani, ampak številni tisoči Italijanov iz kolonij, iz Grčije, iz drugih dežel, iz katerih so se morali, iz Francije tudi morali umakniti, ampak vsa ta vprašanja se ne odpirajo se samo vprašanje odnosa do Slovenije in Hrvaške oziroma do bivše Jugoslavije, vprašanje fojb in tega eksodusa istrskih Italijanov. Hai capito? Più o meno. Qual era? Non ho capito la domanda però. La domanda è quali sono le ragioni che conducono o all'oblio o alla celebrazione di un fenomeno. Ok. Ok. Quali sono? Okay. Ma Se posso solo, če bi lahko samo še dodala, ne? Ravno tukaj je vprašanje, imamo kot smo rekli, te temeljne raziskave in verodostojne podatke, zakaj se potem izbere in politično uporabi nek zgodovinski fenomen in se začne spreminjati ta verodostojna dejstva in jih izrabljati v propagandne namene na spreobrnjen način ali kakorkoli, s pretiravanjem, z govorom o genocidu, z vsemi temi zadevami, ki se pojavljajo žal v govorih dveh italijanskih predsednikov, Giorgia Napoletana in nazadnje Mattarelle leta 1920. Mimogrede samo to, Giorgio Napoletano je bil italijanski predsednik, prej pa dolga leta visoki funkcionar Komunistične partije Italije. Ok, nadam se da mogu da odgovorim. Ne pričam toliko dobro ni srpski, hrvatski, jugoslovenski, ne znam kako se zove sada taj jezik, ali mogu da probam. Ja mislim da ovaj tema za puno vremena nije se pričao u Italiji, mislim javno, kao nije bila politika sjećanje o ovom temu, ali
Posle kraj hladni rat i u početku 2000 godina i tako, polako to je bilo svaka godina više se priča o tome. Mislim da sve mislim, i partije koje su bile desničare, koje su imale veze sa fašistički model, politički model, naravno su htjeli da pričaju o tome, što oni su imali, mislim, oni su mislili da ove su njegove gubitke, recimo. I to je obično, mislim, to se razume zašto. I oni su htjeli da kriminalizira otpor i oslobodilački rat. Ali nije jasno zašto i ljevičari, mislim, oni koji su bili, ranije su bili komunistička partija u Italiji, isto su htjeli da prave ista politika o tema. I ja mislim ja sam isključio da vjerovatno oni su trebali da prave te nova politika na sjećanje, da kaže da oni su bili komunisti, ali sada nisu više i neće recimo da prave ništa, mislim, hoće da kaže da komunisti su pravili zločini, ali ne naši komunisti, ne italijanski komunisti, nego drugi stranci, recimo. To je lakše za oni koji su bili za bivši komunisti. I ne samo to, još oni su htjeli da sebe prezentiraju kao da su pravi patrioti, recimo. A onda ova priča, ako ti kažeš da ovi ljudi su bili ubijeni zbog su bili Italijani, samo za to, onda ti možeš da kažeš oni su naše gubitki, samo su bili Italijani i mi smo prava partija koja je patriotika, recimo. I mislim, ne znam da li vi ste razumeli, ali to je moje mišljenje. Okay. Zdaj avtor tudi zelo koncizno ugotavlja, da je ta tematika nastopila z vso silo, kot sem že prej tudi omenila, v Italiji s koncem Jugoslavije in pa zlasti z vojnami na njenih tleh, ker se je lahko s tem, kar se je dogajalo takrat, pokazalo za nazaj, kakšni so pravzaprav ti narodi. V te ocene se je naselilo kar nekaj rasizma in da so pravzaprav tukaj ti genocidni Jugoslovani prišli pobijati nedolžne Italijane v teh predstavah. Zdaj, po drugi strani pa ugotavlja tudi in mislim, da ima tukaj prav, da je ta sprememba bila tudi posledica ocenjevanja same Jugoslavije, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, in da so se na eni in na drugi strani meje zlasti desni krogi poenotili glede spomina na povojno preteklost. To se pravi, da je to povezano tudi z tem, kar se dogaja v
Sloveniji oziroma kar se dogaja, se dogaja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar mislim, da zelo drži, da je bilo tudi na naši strani nekaterih krogov zelo toplo sprejeto to, da so začeli obtoževati jugoslovanske komuniste, ne. Niso pa pomislili na to, da dejansko glavna os ni naperjena proti komunizmu, ampak proti Jugoslovanom oziroma Slovencem in Hrvatom kot narodu. In tukaj je ta, ko bi rekla, catch, ki igra potem, dobi svoj odboj na italijanski strani, kjer se seveda dobivajo na nek način potrditev, da imajo prav. Kot eno takih potrditev bi lahko šteli tudi februarja leta 2022 je bilo na drugem programu Italijanske RAI predvajan dokumentarec o fojbah. Jaz sem ga gledala zelo tendenciozno, narejen s potvorjenimi dejstvi v njem pa je med drugimi nastopil tudi takratni slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki je tam decidirano zatrdil, da je komunistični režim v Jugoslaviji kriv za več žrtev kot nacifašizem. In seveda to je potem v Italiji samo še ena dodatna potrditev njihovih tez oziroma njihovih dogajanj. Zelo zanimive so tudi avtorjeve ugotovitve, kako se je spreminjal tudi ta propagandni naboj, če samo pogledamo dokumentarce oziroma kvazi dokumentarce, ki so bili predvajani v Italiji. Od Srca v breznu iz leta 2005, kjer so Italijani prikazani kot žrtve, ampak ti Italijani so tam, to naj bi se dogajalo ne maja 1945, ampak v času po kapitulaciji Italije v Istri septembra 1943, tako imenovane istrske fojbe, kjer so pokazane te žrtve kot navadni ljudje. V dokumentarcu Rdeča Istra, ki pa je bil prikazan nekaj let nazaj, so pa te žrtve nosijo fašistične uniforme, so pripadniki fašističnih enot in so pokazani kot, zdaj pa ne navadni Italijani, ampak fašisti kot žrtve, italijanski fašisti in nemški nacisti kot rešitelji teh revežev, ki jih krvoločni Jugoslavani pobijajo. Erika bi pa vprašala, kaj misliš, kaj se je zgodilo v Italiji v teh letih, da je prišlo do te spremembe, te pretvorbe iz žrtev, iz navadnih ljudi v fašiste kot žrtve in heroje. Ma mislim da je menjala je politička situacija u Italiji, ne samo zadnja godina, nego i ranije. Recimo, kulturni i istorijski menjala na ideja o Drugi svjetski rat. Mi recimo kao fora se kaže Mussolini ha fatto anche cose buone. Mussolini je radio i dobri stvari. Da. A to je sada, mislim, skoro svi ljudi, obični ljudi u Italiji misle to, da Mussolini, da fašisti nisu pravili loše stvari, nisu bili toliko strašni, nisu pravili zločini, to niko ne zna u Italiji to. A onda, kad već sam pričao o tome,
kad su napravili taj zakon za dan spomina, oni, mislim, političari u Italiji su mislili da pravili neka patriotska priča, recimo, patriotska priča. A zato taj prvi film Cuor nel pozzo ima ta priča, recimo, da gubitke su prezentirali samo kao Italijani, kao obični Italijani. Ali sada menjala je situacija u Italiji. Mislim da više ima ideja da fašisti nisu bili samo gubitke, ali su bili pravi Italijani koji su se borili za Italiju, koji su otporili jugoslovenske horde, recimo, na neki rasistički vizije. I taj novi film Rosso Istria, Redland na engleskom, to je film baš na ovaj vizija, da nisu samo partizani vidjeli kao neki rasisti vizije, kao životinje, kao da hoće da ubije ljudi bez razloge, ali da oni imaju ideološke vizije, a to je problem, a svi partizani su imali, onda ima i Italijani koji su partizani sa jugoslovenske, to je istorijsko više istina, ali taj ljudi su svi zločinari zbog ideološke vizije, što su bili komunisti, a i gubitke sada su fašisti. I oni su ubili ne samo zbog su bili Italijani, nego zbog su bili fašisti. A fašisti su pravi heroji u taj film. A to je sada vizija u Italiju koji isto, naravno, sada nova vlada hoće da se prezentira, da, javno prezentira. Tako. Hvala. Zdaj bi se pa dotaknila še ene druge teme, o kateri tudi piše avtor in ki je nekako ves čas usporednica. To je vprašanje istrskih ezolov, to se pravi tistih Istranov, ki so se odselili oziroma so na kakršenkoli način odšli z ozemlja Istre v tem dolgem pravzaprav časovnem obdobju, vse od leta 1945 pa do konec nekako štejemo leto 1956. Tukaj avtor postavi to dogajanje v kontekst evropskega dogajanja v tistem času in pokaže primerjavo drugih usporednih teh izgonov, izselitev z območja Evrope, zlasti Nemcev, tudi iz Jugoslavije, tudi pokaže na to, da je bil odnos jugoslovanskih oblasti do Nemcev bistveno bolj oster, kot je bil do Italijanov. In tudi v celem tem kontekstu dogajanja ovrednoti številke, s katerimi se dejansko lahko strinjamo, to se pravi, zapiše 190,000 Italijanov, avtohtonih Italijanov, 60,000 tako imenovanih priseljencev, renikolov in pa nekako 50,000 pripadnikov drugih narodov, Hrvatov, Slovencev in tako naprej. Tukaj tudi zelo dobro ugotavlja, da je pravzaprav ta tragedija istrskih in dalmatinskih ezolov človeška tragedija,
povezana s spremembo meje in mednarodno ureditvijo, ki je sledila vojaškemu porazu Italije, ne pa samemu dogajanju v fojbah, če tako poenostavljeno rečemo, čeprav je dejstvo, da je seveda to dogajanje tako leta 1943 kot leta 1945 so ti poboji vplivali na razpoloženje Italijanov, ki so bili leta 1945, ki so prišli leta 1945 v okvir cone B oziroma pod jugoslovansko vojaško pravo in seveda kasneje potem v etapah leta 1947 in leta 1954 priključeni k Jugoslaviji. S tem bi nekako povezala tudi ta datum, ki je bil že omenjen, to je 10. februar, to je dan podpisa mirovne pogodbe leta 1947, ko je Italija izgubila velik del Istre in pa pač ta ozemlja vzhodno od današnje meje, če gledamo severneje od istrskega ozemlja, kjer pač danes teče meja. Je pa tudi mogoče, če bi imel glede tega še kaj dodati, drugače bi pa jaz potem postavila še eno vprašanje. Sulezole. Da, ja mislim da sigurno Nemci su bili u bivšoj Jugoslaviji, ne samo ovdje, mislim also i tamo i cijela istočna Europa, oni su morali da ide u Njemačkoj, nisu imale šanse druge, a ezuli naši italijanski, oni su optirali da ide. Naravno, ta opcija nije bila laka, mislim nije bilo lako da optiraš, da ideš, da lasciare la casa, da pustiš kuće, a sigurno je bila neka strah od rata, se desilo ranije, a je bila i nešto više konkretno, mislim, život u Istri, u Rijeci, u Puli, posle rata nije bilo lako za nikoga i sigurno nije bilo lako za Italijane koji su bili vidjeli kao fašisti, kao oni koji su bili koji su bili bolji kada je bilo fašizam. Ali sigurno to je bila opcija, nije bila obligo. Pozaba. Obligo. A ja, oblika, obveza. Prisila, ok, izvinite. Okay. A što si pričala o 10. februara, hoću isto o tome da kažem nešto to. Mislim da je stvarno opasno da u Italiji mi smo optirali da sjećamo taj događaj na kraju rata baš na taj dan. Taj dan je kad je bilo potpisao mirovni traktat na kraju rata, onda neki dan mira, recimo, to mora biti, ali sada u Italiji kao dan tragedije, recimo, dan kad se sjeća jedna tragedija, nacionalna tragedija. A ja mislim da to nije, to je opasno da se misle da
onda da Drugi svjetski rat nije završila dobro, nije završila kao je morala biti. I mislim da nije istina i na historijski način. Što stvarno, mislim, u taj na granici, mislim, između Italije i Jugoslavije živjeli su puno ljudi koji su bili Slovenci, Hrvati, Italijani ili su imali više identiteta. I onda, naravno, na kraju rata su ostali Italijani u Jugoslaviji, su ostali Slovenci i Hrvati u Italiji. Ali Italija nije izgubila sve što je imala na kraju Prvi svjetski rat. Italija je ratovala u toku Prvi svjetski rat da ima Trst i Trento i Gorica. A na kraju Drugi svjetski rat izgubila rat, ali nije izgubila Gorica i Trsto. Onda na kraju nije bilo toliko strašno za Italiju, ako gledamo konkretno, ako gledamo neutralno, nije bilo toliko strašno za Italiju traktat na kraju Drugi svjetski rat. A sad ako mislimo da to je bilo strašno, to je bila tragedija, to bit će problem za međunarodna situacija i međunarodne veze sa Slovenija, Hrvatska i tako. Ja, sej za Italijo je bila mogoče na nek način izguba ozemlja tragedija, ampak tudi za Slovence je bila takrat v bistvu tragedija z izgubo Gorice, zlasti kasneje pa Trsta. Na koncu bi poudarila to, da Erik zelo aktivno deluje pri tem, da bi v Italiji se le premaknile stvari glede odnosa italijanskih oblasti do priznanja fašističnih zločinov, ki so jih na jugoslovanskem ozemlju zagrešile italijanske okupacijske sile. Tukaj zlasti poudarja Rab, sam je bil že večkrat na Rabu in dali so že tudi več pozivov, da naj bi Rab prišel v zavest Italijanov kot pač njihovo najhujše koncentracijsko taborišče. Pred nekaj meseci so trije predsedniki partizanskih borčevskih organizacij, slovenske, italijanske in hrvaške, poslali trem predsednikom poziv, da naj obiščejo letos, ko bo 80-letnica Rab. Zaenkrat, kakor vem, ni odgovora. Je pa Erik dal pobudo, h kateri smo pristopili tudi kar mnogi slovenski in hrvaški zgodovinarji, tudi nekatere inštitucije, ki je bila 31. marca leta 2021 naslovljena na predsednika Italijanske republike, na predsedstvo sveta ministrov, to se pravi na vlado, na senat, na poslansko zbornico, na ministrstvo za obrambo in ministrstvo za zunanje zadeve. Nosi pa naslov Poziv ustanovam Italijanske republike, da ob 80. obletnici napada italijanske vojske na Jugoslavijo uradno priznajo fašistične zločine, ki so jih na jugoslovanskem ozemlju zagrešile italijanske okupacijske sile. Podpisalo nas je skupaj 134 zgodovinarjev in drugih javnih delavcev ter, kot sem rekla, kar nekaj ustanov. Zdaj bi pa Erika še vprašala, kakšni so bili odzivi na ta poziv oziroma če so sploh bili kakšni. Pa to je lako, što nije bilo ni jedan odgovor. Da. Od vlada. Ali mi smo
publicirali na novine i tako. Malo se pričalo javno, ali to je to, mislim. Ova godina mi imamo komemoracija sa 80 godina oslobođenje logora Rab. I znam da taj pripadnik organizacije, partizanske organizacije, italijanska, slovenska i hrvatska su izdali novi apel, italijanska vlada, predsjednik i tako, i naravno i slovenski i hrvatski, da dolaze u 8. septembra na Rabu da pravi komemoracija zajedno. Ja ne mislim da naša vlada i naš predsjednik dolaze, ali nadam se, ne moram da ne nadam, onda moram da nadam se, ali mislim da je teško, ali ja ću sigurno tamo, ja sam napravio za ovu godinu kurs za italijanske učiteljici o tema italijanski logori, ne samo u Rabu, nego i u Libiji, u Etiopiji i tako. Onda ja ću tamo, mi ćemo, mislim, oko 50 profesori, učiteljici tako iz Italije, i to će biti naša delegacija, naša segno, simbolo, znak da u Italiji ima neki koji misle da treba da se zna ta priča, ta istoriju, taj deo istoriju, i da Italija mora da prepoznaše taj priča. Hvala. Zdaj bi pa jaz vam dala besedo, če imate kakšno vprašanje, izvolite. Prosim. Petra, čeprav vidim. Dobar dan, buongiorno. Le chiedo in italiano, poi traduco in sloveno. Ha parlato delle insegnanti di scuola. Vorrei sapere qual è la narrazione storica sul periodo, diciamo, fascista nelle scuole italiane, anche all'università. Spravi, sprašujem, kakšna je v bistvu pouk zgodovine tega obdobja v Italiji, tako na srednjih kot potem na univerzitetni stopnji. Hvala na pitanje. Strašno. Na školske knjige u Italiji obično nema ni jedna rečenica sada o italijanskoj okupaciji u Jugoslaviji. Ni jedna rečenica. Ima naravno neke knjige bolje, ali obične knjige nemaju ništa o tome. I naravno nema ništa o zločini, tako nešto. Ima nešto, recimo iskreno, o Etiopiji, možda u Libiji, ali nema ništa o Jugoslaviji, ali svaka knjiga ima strane ili dva strane o tema fojbama, i uvijek pričaju o etnički čišćenje, kao naš genocid i tako nešto, i naravno broje gubitke su duplo ili tri puta od istina, i to je situacija sada. Onda naši studenti studiraju ovako, mislim, studiraju ne dobro. A ja skoro svaka sedmica
idem u neki školi u Italiju da pričam o tome. Ali ova godina, baš od kada ima nova vlada, skoro svaki put imam neki problem u školi, baš kad idem u školi, ili novinari, ili neki fašisti, lokalni fašisti, ili neki profesori kaže da ja sam protiv italijanski narod, da nije istina što ja kažem i tako. I ova godina ovaj podministar instruzione, obrazovanja, da, jedan puta on je javno rekao da baš ja, Erik Gobetti, ne može da priča u školi. A na primjer, ja sam morao da idem u neki školi u Kalabriji i onda preside direktor, da, ok, rekao ok, bolje da ne pravimo konferenciju i to je to, onda nisam mogao da pravim konferenciju. Ta je situacija sada u Italiji, stvarno strašna o tim temama. Prosim. Ako vas dobro razumijem, vaša je teza da zvanična politika u Italiji pokušava postepeno da izgradi jedno pozitivno vrednovanje fašizma i da koristi fojbe u tu svrhu. Mene zanima kakve su vaše prognoze, kako će se to nastaviti i šta se može očekivati. Come continuerà questa cosa succederà in futuro? A to niko ne zna, ali se va avanti questa... mislim da sada možemo da kažemo da oni koji su izgubili rat sada pobjedi mir. Mislim, sada oni govori svoju istoriju javno. I to je sigurno je problem. Ja stalno na talijanskom, ne znam kako se prevodi, ali kako se kaže, citiram jedna rečenica iz knjige 1984. Da. Orwell, da, George Orwell, koji neki slogan partije kaže ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost. I to je, mislim da je situacija u Italiji. Sì, salve, io volevo fare una domanda, le farò in italiano, poi tempo prevedo. Quando parliamo di optanti che sono arrivati in Italia, parlo specialmente della provincia di Trieste, dopo la guerra sono stati costruiti molti centri abitati per questi esuli, diciamo i cosiddetti, li chiamiamo noi borghi istriani, diciamo, si trovano principalmente sul Carso, sono stati espropriati moltissimi terreni agricoli appartenenti alle popolazioni slovene del luogo. Non mi ricordo se lei parla nel suo libro anche di questo, perché secondo me è un fatto molto importante di cui si parla poco, perché poi i nostri contadini non sono stati mai risarciti per questo danno. Quello che è anche interessante è che uno di questi complessi di edifici a Padriciano è stato per molto tempo la casa di tante organizzazioni slovene, anche del coro partigiano Pinko Tomasic, che sono state recentemente cacciate fuori dall'amministrazione comunale del sindaco di Piazza.
V bistvu sem hotel izpostaviti dejstvo, da ko so ti optanti prišli v Italijo, predvsem na Tržaško, so zanje za nalašč zgradili ta ezulska naselja na Poseku in drugje po Krasu in so za ta namen tudi recimo razlastili naše slovenske kmete za njihova zemljišča, za kar niso bili nikoli seveda, niso nikoli dobili nobene odškodnine, so v bistvu enostavno jim ukradli zemljo. In kar je tudi zanimivo in tako malo naigra usode je, da v enem od teh kompleksov stavb so našle potem po vojni svoj dom številne slovenske organizacije na Tržaškem Krasu in ki so morale pred kratkim tudi ven, med njimi tudi partizanski zbor Pinko Tomažič, ki je ostal brez strehe na glavo, ker jih je tržaški župan brcnul ven v bistvu, tra l'altro il sindaco di Piazza è stato anche, gli è stato conferito un'onorificenza dall'ex presidente sloveno Borut Pahor, se pravi sam predsednik Pahor je odlikoval župana di Piazzo, kljub temu, da je zapodil slovenske organizacije ven iz teh prostorov. Tudi Federigo je odlikoval. Tudi Federigo, ja, državnega predsednika. Hvala. Pa ne pričam baš o tome specijalno, ali kažem da je bila neka recimo etnička bonifika preko taj Italijani koji su došli iz Istre u okoline Monfalcone, Trieste i Gorice. Pred leti je šla knjiga Sandija Volka, Ezolski skrbniki, ki govori o tej problematiki. Še kdo? Jedan komentar. Komunistička partija Italije, interesantno kako su se oni okrenuli kontra svojim korijenima. Oni, komunistička partija Francuske, su bili najstalinističke komunističke partije van Sovjetskog saveza. Drugi komentar je bio na to kako ste rekli da su sa Italijanima dosta blaže radili poslije rata nego sa Nemcima. Interesantno je to naime da su Italijani koji su živjeli u Istri dosta manje surađivali sa fašističkim vlastima nego što su Nemci u Kočevuju ili u Šlezi ili u Banatu. Znači, imalo je razloga zašto se sa Nemcima strože postupalo. A moje pitanje je, vani smo ranije razgovarali pa o tome kad su Mattarella i Pahor bili u Bazovici i govorili smo o tome da su sad ta dva, recimo ta dva bloka, znači fojbe i zločini Italijana su bili sad iznivelirani. Kako su to primili recimo u Italiji, taj dan, kako se to odrazilo tamo? Da. Ma, u Italiji se je pričalo samo o posjeta u Bazovici fojbama, mislim, spomenik za fojbe. Ovaj drugi, samo u Tristu malo se pričalo, što oni znaju da postoji, ali u Italiji niko zna da postoji taj drugi spomenik i niko nije nikad čuo od Hotel Balkan i tako. Onda samo na novine, na televiziji u Italiji se pričalo samo o Bazovici, o spomeniku Bazovici za fojbe i svi medija su rekli da hvala Bogu na kraju Slovenci su pristupali svoj zločini priznaje svoj zločini protiv Italijane. To je bilo ideja, mislim, na medija. A baš interesantno što si rekao o italijanski komunistički partije, što ja na kraju misle, to nisam napisao na knjigu, ali poslije sam mislio da na kraju naši komunisti su bili uvijek protiv jugoslovenski socijalizam. I prije i posle Jugoslavija. To je interesantno.
Lahko jaz sam nekaj dodam, glede na temo in vse temo knjige in vsega tega, danes predvsem govorimo o italijanskih pač odnosu do fojb in pa po drugi strani italijanskih zločincih. To, da so pa Italijani bili na drug način obravnavani kot Nemci, je pa razlog tudi v tem, o čemer je tudi pisal Erik v tisti svoji knjigi o italijanskih partizanih v Črni gori, tudi o tem, da je po eni strani seveda bila Italija okupator in tako naprej, po drugi strani se je pa razvilo dosti intenzivno sodelovanje med obema osvobodilnima gibanjima in tukaj so tudi tiste korenine sodelovanja, do katerih je prišlo v povojnem času. Veliko Slovencev je sodelovalo v partizanskih enotah ali pa na drug način v Italiji in po drugi strani, kot smo omenili, veliko Italijanov se je borilo na strani jugoslovanskih partizanov. Tako da je ta odnos ni tako, je večplasten, ni tako enoznačen, kot je na primer odnos do Nemcev oziroma do Avstrijcev, kjer so bile ta protifašizem bistveno drugačen. To protifašistično sodelovanje se vleče pravzaprav še iz časa fašizma, iz skupnih konfinacij slovenskih in italijanskih protifašistov in v zaporih za časa, še pred vojno za časa fašizma in tako naprej. Samo tako, čist kot medklic. Mogoče bi bilo dobro v tem kontekstu omeniti še eno zadevo, to pa je, da je res ta propagandna akcija, če lahko temu tako rečemo, o fojbah in eksodusu izbruhnila, če lahko rečemo, šele po letu 90 oziroma postopoma v 90-ih letih, da je pa v Italiji pravzaprav ves čas bila tendenca na eni strani nekaznovanja fašističnih zločinov in na drugi strani pa kaznovanja partizanov za različne zadeve, ki so jih zagrešili ali pa tudi ne med vojno ali pa tudi v času tik po njej, ko je tudi v Italiji, zlasti v tem rdečem trikotniku, Emiliji, Romani in pa še na drugih krajih prišlo do pobojev. Pred kratkim je šla knjiga Michele Ponzani Processo alla Resistenza, v kateri govori o teh povojnih procesih proti partizanom. Žal ni vključen tudi proces proti beneški četi, ki je pravzaprav tudi usporedno tekel proti slovenskim partizanom iz Benečije in se je vlekel tja do leta 1956. Obenem pa je Italija vse nekako že iz prvih let rehabilitirala nekatere zelo vidne fašiste in pa tudi podeljevala odlikovanja ljudem, ki jih nikakor ne bi smeli dobiti. To omenja tudi Erik v knjigi, omenja bronasto medaljo podeljeno Gaetano Colotiju, najbolj znanemu pripadniku tega posebnega inšpektorata javne varnosti v Trstu, vodji te bande Coloti, najbolj razvpitemu mučitelju, ki so mu leta 1954 podelili bronasto medaljo za vojaške zasluge prav za eno akcijo proti partizanom v Trnovskem gozdu. Gaetana Colotija so ujeli na begu italijanski partizani in ga likvidirali. Na to, da je dobil bronasto odlikovanje, pa je protestiral tudi vidni član tržaškega narodno-osvobodilnega odbora italijanskega Ercole Lemiani in prvi predsednik Tržaškega inštituta za zgodovino odporništva, ki je odklonil odlikovanje podeljeno njemu prav zaradi tega. In ta zgodba se vleče
skozi vsa ta leta in tudi tem tako imenovanim žrtvam FOIB so podeljene oziroma njihovim sorodnikom so podeljene spominske medalje, med njimi tudi marsikateremu razvpitemu fašistu, kot ga omenja Erik Vicencu, Serentinu, prefektu v Zadru, ki so ga obsodili in ustrelili jugoslovanske oblasti leta 1947, dobil pa je priznanje kot žrtev FOIB. Aj qualche commento su questo? Še kakšno vprašanje? Prosim. S obzirom da sam vašu knjigu pročitala odmah već januara meseca i mogu da kažem da sam bila tako oduševljena jer sam je pročitala onako na mah, mislim u jednoj noći i onda sam napravila nekako reklamu među mojim prijateljima i raznim poznavaocima toga jer je stil jako jasan, koncizan i napisano je baš sve što je potrebno za nekoga koji čak ne poznaje neka istorijska stvari koje, recimo, obični ljudi obično ne znaju. Mene samo interesuje, s obzirom da sam bibliotekar, kako se čita ta vaša knjiga, s obzirom da ste imali toliko tih izdanja i kakav je odaziv u Italiji na sadržinu te knjige, jer mene je fascinirala, verujem da će i sve one koji će pročitati. Kako se čita i ko čita ako je čita? Toliko. Hvala. Pa, ja sam napisao tu knjigu baš za obični ljudi, za ljudi koji ne znaju, ništa ne znaju. Ali, nažalost, odmah sam dobio napad ne samo od političari, nego na medije i tako. I kao da sam negacionista, oni kaže da sam protiv Italijane, da kažem da nisu bili zločini protiv Italijane i tako nešto. A to je bila baš stvarno ofenziva protiv mene koji traje sada više od 2 godine i sam imao i problem i sud protiv Gasparri koji je jedan veliki poznati političar i tako. Ali sam pobedio taj. Ali problem je da što medija kaže svaki dan da ja sam negacionista, da ja sam protiv Italijana i tako. Mislim, obični ljudi koji nisu ljevičari ne čitaju tu knjigu. Misle da možda nije istina, nije sigurno, nije prava istorija, da sam komunista, tako nešto. Ok, nema problema, ali obični, mislim, ljudi koji stvarno čitaju knjigu, više su, recimo, ljevičari koji nisu znali ništa. To ima naravno ljudi koji već su znali, već su nešto čitali, a onda stvarno ne treba da čitaju ovu knjigu. Ali ima puno u Italiju koji nisu znali tačno šta je bilo. Razumeli su da je bila neka propaganda o tome, ali nisu razumeli baš kako je bilo, šta je bilo i htjeli su da razume nešto. I ovo je baš lak instrument da razume. Za 3 sata možeš da čitaš knjigu i da razumeš šta je bilo, recimo. Naravno, ima još puno knjige koji su više analitički, ali to je dosta ako hoćeš samo da razumeš. I to sta mi je baš interesantno da puno profesori su
čitali i knjigu i u školi i puno studenti su čitali knjigu. I u neki način studenti mi su zvali da pravim konferenciju u školi, ne profesori nego studenti. To je bilo fascinantno za mene. To znači da stvarno i jedan student koji ima 80 godina može da razume ta knjiga i može da razume... 18 godina. Koliko sam rekao? 80. Ok, previše. Ima i studenti koji ima 80. Mi smo svi studenti, cijelo život. Ok, i može da razume, da razume da je važno da se zna ta priča. Evo. Dobro, še kaj? Vuoi qualcosa da aggiungere alla fine? Samo hvala. Stvarno, izvinite što ne pričam dobro ni jugoslovenski, ali ako ste razumeli nešto, to mi je dosta. Hvala, stvarno.